Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM yaga binini no kuri internet kuri bbc.gahuza.com. Ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Mwiriwe abakunzi ba BBC gahuza miryango, turi kwa kabiri gena kujya 2026 z'ukwa gatanu 2026. Mu ncamake y'amakuru tukiye kwashikiriza abajejwe amagara y'abantu muri Ituri ntiborohewe mu rugamba rwo kurwanya igiza ca Ebola kubera benshi mwafashwe n'ingwara babanza kwirukira abavuzi kama batanafise n'uburyo bwo kwikingira. Muri Senegal, Ousmane Sonko aherutse gukurwa n'umukuru w'igihugu mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere yatowe kuba umukuru n'amashinga amateka y'iki gihugu. Bagiye gukorana gute? Igisirikare ca Iran kivuga ko gifise uburenganzira bwo kwivuna nyuma yuko Amerika isubiye kugaba ibitero, ico Tehran ivuga ko ari ihonyangwa y'amasezerano y'agahengwe. Turafite kandi n'igikino urunana. Amakuru ahagarariwe na Latifa Mutesi. Ishami ry'igisirikare ca Iran rije gukingira ubutegetsi bwa Kiislamu rivuga ko rifise uburenganzira bwo gusubiza ku bitero bihonyanga amasezerano yo guhagarika intambara nyuma yuko Amerika isubiye kugaba ibitero vy'indege ku bigo bihingura ibisasu vya misile vya Iran hamwe n'amato atega amamine mu mazi. Iri shami rivuga ko andiko inzego zaryo rifise zijejwe gukingira ikirere zakoroye drone y'abanyamerika zongera zitera amasasu indege y'intambara yinjiye mu kirere ca Iran. Amakuru ataremezwa na Amerika ni mu gihe muri Qatar abategetsi ba Iran bakibandanya ibiganiro mu ntumbero gushika ku masezerano hagati ya Iran na Amerika. Igisirikare ca Iran kivuga ko mw'ijoro ryakeye cateye ibibanza birenga 100 vya Hezbollah n'abarwanyi bayo mu bumanuko bwa Liban no mu kiyaya ca Bekaa mu buseruko. Naho Amerika yashoboye kurongora ibiganiro vyashitse ku masezerano yo guhagarika intambara, Israel ivuga ko iriko yongereza akariro mu bitero vyayo kuri uno mugwi. N'inkuru ya Yolande Nel tugeshikirizwa na Chancellor Abimana. Amasezerano yo guhagarika intambara muri Liban nta gahengwe yazanye. Israel ivuga ko iriko iratera Hezbollah mu kwigwanako mu gihe uwo mugwi witwaje ibigwanisho ushigikiwe na Iran ubandanya kurekurira ku basirikare bayo utudege tw'ubwiyahuzi mu bumanuko bwa Liban no ku basivile ba Israel hakurya y'umupaka. Igisirikare ca Israel kivuga ko ibi bitero vyacu vy'ubu vyakubise ububiko bw'ibigwanisho vya Hezbollah, ibigo vy'ubuyobozi bwa gisirikare, ibirindiro vy'igenzura hamwe n'ibindi bibanza remezo. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Nabite mu bumanuko bwa Liban bategetswe gukura meza imbere yuko ibitero vyari vyateguwe bitangura. Netanyahu yavuze ko yategetse igisirikare ca Israel kongereza agacanwa mu guhasha Hezbollah. Abamunegura baramaze kumwagiriza ko ashiraho amategeko abuza igisirikare cyo gufata ingingo nyazo zo kugwanya Hezbollah. Mu gihe abajejwe amagara y'abantu mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo bari mu rugamba rutoroshe rwo kugwanya ikiza ca Ebola mu ntara ya Ituri, imwe mu ntambamye n'ukwirukira abavuzi b'imiti kama canke gakondo. Nibo imiryango yitura ubwa mbere iyo umuntu afashwe n'ingwara. Ubu bamwe mu bariko barandura Ebola ubu bamwe mu bariko barandura Ebola ne abavuza iyi miti kama kuko bakoresha kuko bavura atabikoresho vyo kwikingira bafise. Mungobiria Samvura Frederic ni cegera c'umuhuza bikorwa w'ishiramwe y'abavuzi kama mu ntara ya Ituri. Mugenzi wacu Anne Soyo wo mu kiganiro BBC Newsday yavuganye nawe abanza kumubaza ikibanza abavuzi kama bafise muri Ituri muri iki gihe cigiza ca Ebola. Waganga wa asili, aba baganga bagakondo barubashywe cyane mu miryango kuko hari indwara bashobora kuvura kandi zidashobora kuvurwa n'abaganga ba kizungu. Uganga wa kizungu unashinda kutunza. Na tangu kumekuwa na kuva indwara ya Ebola yibasiye Ituri, mwatubwira uburyo byagize ingaruka ku bavura hakoreshejwe imiti gakondo na maradhi ya Ebola? Kwa kusema kweli waganga wa asili wanaasiliwa. Mu by'ukuri aba baganga gakondo bagizweho ingaruka n'indwara ya Ebola kuko hari abarwayi batoroka ibitaro bakajya kwivuriza mu bavuzi gakondo. Iyo bahageze usanga aba baganga gakondo badafite ibikoresho byo kwirinda, ni ukuvuga ibifasha umuntu ku giti cye kwikingira.
kama vile magan, kama vile ibyo ni nk'uturindantoki, ibikoresho byo kwipfuka mu maso n'ibindi bibarinda, yewe n'ibikoresho byo gusukura intoki. Ni ikibazo kuri aba baganga. Benshi muri bo banduye iyi ndwara ndetse harimo n'abapfuye. Ubu tumaze gupfusha abaganga gakondo nka 2 cyangwa 3 bishwe n'iyi ndwara ya Ebola kubera kudashobora kubona ibikoresho bibakingira. ambayo tunaita equipment de protection individuelle. Na hivyo katika none se mwishyirahamwe ryanyu mukorana mute kandi mukanavugana gute hagati yanyu kugira ngo mushobore kuba mwakora akazi kanyu neza? boresha jinsi wanavyofanya kazi. Kwa kusema kweli sisi kama kamati mu by'ukuri twe nk'ishami dufite ibibazo byinshi kuko nta bushobozi dufite bwo gufasha aba baganga gakondo. Ubusanzwe twe dufashwa na leta kandi iyi ntishobora gufasha abavuzi ba gakondo. Niyo mpamvu benshi badashobora gufungura ahantu ho gukorera, bagakorera mu ngo zabo. Muri iki gihe duhanganya na Ebola, twe dukora ibishoboka byose tunyuze mu mahuriro y'aba baganga gakondo, tukabashishikariza tubibutsa ko ari ngombwa gushyiraho uburyo bwo gukaraba intoki bakoresheje amazi n'isabune, kugira ngo niba umurwayi aje abanze gusukura intoki ze mbere yo kwinjira aho bakorera ku bahafite no kubakorera mu ngo. Umurwayi agasabwa kubanza gukaraba intoki. Asukure kwanza mkono kabla ya kuingia kwenye kituo. Ikindi tubashishikariza kubaha ingamba zo kwirinda, ni ukuvuga gukaraba intoki no kwirinda gukoranaho basuhuzanya. Ikindi mu gihe babonye umurwayi ugaragaza ibimenyetso bya Ebola nk'umuriro mwinshi, kubabara umutwe cyane, gucibwamo no kuruka, bakihutira guhamagara umurongo washyizweho kugira ngo abaganga ba kizungu baze gufata uwo murwayi bashobore kumwitaho uko bikwiye, bityo bakirinda kwandura no kwanduza abandi bo mu muryango, kuambukizwa na kuambukiza watu wengine katika jamii vile vile. Na waganga hanyuma abo bavuzi gakondo bakira batugo butumwa mu bagezaho, kwa sababu wanakuwa na confiance na sisi ambao ni viongozi, kubera ko badufitiye icyizere nk'abayobozi. Iyo tubashyiriye ubutumwa bemera ko indwara iriho kandi ikomeye, bagahita bakira neza ubwo butumwa tubagezaho. kwa moja hiyo ujumbe ambao tunawapelekea. Uyo rero ni Ngobijira Samvura Frederick, icegera c'umuhuza w'ikorwa y'ishirahamwe y'abavuzi kama mu ntara ya Ituri, yavuga kuri Ebola. BBC gahuza miryango kuri Humuriza mu Burundi ni kuri FM 99.6. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Keir Starmer avuga ko leta yiwe igiye gushiraho amategeko mashasha mu guhangana n'ibigo bikomeye vy'imbuga hwaniro mu ntumbero yo gukingira abana, igikorwa yiyemeje gukora mu maguru masha. Imbere yaho abaganga bakuru mu Bwongereza bavuze ko imbuga hwaniro ari kibazo kiri ku rugero rumwe no kunywa itabi mu kugiramira amagara n'ineza y'urwaruka. Basaba ko abarwayi bakiri bato bo kwama babazwa kubijanye n'igihe bamara ku matelefone, ku mateleviziyo hamwe no ku mashine nyabwonko. Muri Senegal, Ousmane Sonko aherutse gukurwa n'umukuru w'igihugu mabanga y'umushikiranganji wa mbere, ubu yatowe kuba umukuru n'amashinga amateka y'iki gihugu. Niwe acaba uwa kabiri mu bantu bakomeye mu nzego z'igihugu inyuma y'umukuru w'igihugu. Perezida Bassirou Diomaye Faye yari yamwigijeyo kuko batari bacumvikana nubwo basanga umugambwe PASTEF uri ku butegetsi. None ubu bagiye gukorana gute? Atupapa Diaw ni umunyamakuru ku biro vya BBC Dakar, mukanya akaba yavuganye na mugenzi wacu Prime ku magenge, abanza kumubaza nimba vyari vyiteze ko bishoboka ko Sonko aba umukuru n'amashinga amateka. Alors, prévisible, je dirais que oui, c'est une... Ko byari ibintu bishobora gushika, novuga nti ego. Kuko igihe Sonko yaja mu n'amashinga amateka gutanga ikete byo guhagarika amabanga yiwe y'ubudepite kugira aje kuba umushikiranganje wa mbere, yari yavuze ko ahagaritse ayo mabanga. Yari yategekanije ko azogaruka mu bushinga amateka hamwe yoba atakiri umushikiranganje wa mbere. Ubu none ntihashobora kuba ukunyinyana hagati yiwe n'umukuru w'igihugu ku buryo inzego za leta zishobora kubura iyo ziva niyo zija. Moi je parlerai plutôt de tension. Oya, ahubwo jewe novuga icuka kibi, kuko kugira habe ukunyinyana nuko izo nzego zibiri zoba zisa n'izinganya ububasha canke inguvu. Ico mwomenya nuko muri Senegal hari ico no kwita urwego rw'umukuru w'igihugu rw'ububasha bukomeye. Nivyo abashinga amateka barafise ububasha bwo gusubiza inyuma integuro z'amategeko, ariko ivyo ntibishobora kubuza umukuru w'igihugu gutwara.
arafise izindi nzira zo kubandanya ategeka nubwo inama nshingamateka ishobora kumugora mbere igashobora no gutuma leta yiwe itagira inguvu zikwiye. None bigenze uko inzira yo kubivamwo icibiyihe arashobora gusesa inama nshingamateka. Alors l'Assemblée nationale n'a pas le pouvoir de inama nshingamateka nta bubasha ifise bwo gukura umukuru w'igihugu ariko we arafise ububasha bwo kuyisesa. Ariko ivyubu aho vyugariye nuko President Bassirou Diomaye Faye yasheshe inama nshingamateka mu 2024. Ubu yategerezwa kurindira imyaka 2 kugira ashobore gusesa inama nshingamateka. Mu 2024 yayisheshe mu kwezi kw'icenda, bivuze ko gushika mu kwezi kw'icenda uyu mwaka adashobora kuyisesa. dissoudre l'Assemblée nationale. Sonko ahejeje gutorwa yafashe ijambo yavuze iki? Alors déjà il a déploré le fait que yaneguye ko umugambwe wiwe PASTEF utagishijwe inama mwigenwa ry'umushikiranganje wa mbere yamusubiriye kandi ko utariko uragishwa inama mwishingwa rya leta nshasha, ariko yavuze ko umugambwe wiwe witeguriye gukorana n'umukuru w'igihugu hamwe akoyoga kosora ko umugambwe wiwe utagamije kubuza inzego z'igihugu gukora ahubwo gukora kugira Senegal igume itera imbere. le Sénégal puisse aller de l'avant. Mu myidagaduro umuririmbyi Shakila yatumiye abana ba Ghetto Kids bo muri Uganda ngo bazotambe mu rukino rwa nyuma rw'igikombe c'isi ca 2026 inyuma yo kwamamara batamba indirimbo yiwe Dai Dai. Latifa Mutesi arakomeza nani makuru. Gaduro reka twerekeze mu birori bya American Music Awards byaraye bibereye i Las Vegas muri Amerika. Umuhanzikazi Tyra wo muri Afrika y'Epfo yongeye gukora amateka nyuma yo kwegukana igihembo cya Best Afrobeats Artist. Tyra yarahanganye n'abahanzi bakomeye barimo Lema, Wizkid, Burna Boy ndetse na Asake. Yanatwaye kandi igihembo cya Social Song of the Year abikesha indirimbo ya Chanel. Mu bandi begukanye ibihembo harimo Sabrina Carpenter watwaye Album of the Year, mu gihe Taylor Swift waruyoboye abandi mu byiciro byinshi atigeze yegukana igihembo na kimwe. Ibi birori bya American Music Awards byatanzwe ku nshuro ya 52 mu rwego rwo gushimira abahanzi bitwaye neza mu mwaka ushize. Urakoze Latifa kuri inkuru y'imyidagaduro waduteguriye. Ubu tukaba tuze ku isaha 12:43 ikamonye mu Rwanda cyo kimwe n'inyankanda mu Burundi. Tubaha ikaze mu ikinamico urunana. Agnes arasaba Chris gucukubira inareye. Shyaka baratabariza abana bo kwa Pascal. N'urunana. Kumana yanjye uburize turakubera ikindeme gira vase nyina bakira abanje badasanga utarabyunyuguza gira vuba ariko se wewe buriya ndemeze ni wogesha biriya bintu bingana kurya koko nati erewe ndemeze sura mwita umwana yageze ku kijume ko atakibabarasa gira vuba ndeme gira vuba mama yandi mazi nonyuguze mama nyumvira ariko vaho uteruye ajerekani ntuyireba yiterure ngiri aha akira ngufasha sha biraremereye murakoze cyane. Ahubwo se wampaye igikombe cy'icyayi nirindaze nkajya ku kazi Samuel Nadi. Ahubwo se ko wagira ngo yabinyinyingira Patrick. Karibu sana rwose icyayi cyahiye. Urakoze cyane. None se Nadi. Kara. Igikombe kigurisha ngahe ngo mbanze nishyure. Wowe se urumva bwa ari ngombwa kwishyura pato? Nta mpamvu rwose wowe wicara ahubwo nkuzanire. Oya Nadi. Oya rwose. Ndishyura pe. Sinshaka guhombya restaurant chez Nadine. Ubu igikombe kimwe cy'icyayi nirindazi nibyo biri bumombye rero. Oya yewe mbwira nishyure. Irindazi ni 200, ritoya ni 100. Icyayi igikombe kinini ni 400, igitoya ni turuwasi. Nawe urabyumva mpereza ibimpaza. Mama none ndabirangije. Ngaho bugiye kureba ikindi ukora ndeme. Utazerera kandi urabizi ko ubu ngubu umwana ari hafi gukanguka. Yego. Nadi. Karame. Ariko rero uzi gukora amandazi. Waryohewe se. Uru wa mbere pe muri Nyarurembo yose. Ndagerageza pe kandi rwose nzakomeza gukora neza ku buryo ubucuruzi bwanjye buzajya ku rwego rukomeye. Ahubwo se Patrick, kubona ukuntu akazi kahano gateye ntashobora no kwinyagambura. Mbese ari ukwirirwa ntegereje abakiriya. Ubu ntuzamfasha kujyana umwana kupimisha ibiro bye. Kumupimisha iki se? Ibiro ni mikurire mu mudugudu. Urabizi ko ari ngombwa ko buri kwezi dupimisha umwana kugira ngo tumenye uko akura neza. Nadi. Karame. Ubu sinabyemera cyangwa mbihakane pe. Bizaterwa nuko akazi kanjye kazaba gateye. Ibyo ari byo byose rero umenye ko gukurikirana imikurire y'umwana wacu ari ngombwa. Bigomba kuza ku mwanya wa mbere.
ndabyumva rwose Nadine kandi urabizi ko nk'uko nshoboye kose kugira ngo umukobwa wacu akure neza nk'uko abaganga n'abajyanama b'ubuzima babitubwira. Yesu we Patrick we ye baba data we ndagowe we ibi ni biki ubonye iki Nadine? dore wa mukecuru aje hano Patrick we uwe mukecuru mwana we nyirabazungu uvuga se? umva Patrick ngo namuvuga we namuvuga kandi uzi ko atera umwako ubu se mfunge mbigenze nte koko umva mama wanjye urirutse kaze garukiraho se nyine garuka wakagarukirwaho n'umusozi we. mama wankubise cyane rwose singaruka nawe uri bwase muza aho bafatira ndabavunagura ku buryo ejo muzagenda mukambakamba. garuka we udatuma noneho mama twita ariko se mama nk'ubura muri kikatari njyewe byo kuwa Nadine ndagukubitira ko utajya ugira musaza wawe inama kandi ari wowe mukuru. mbabarira mama yewe winkurura amatwi wagicucu wakimara we wanteza rugabo ninde wakubwiye kujya kwiba amandazi kwa Nadine? ndababara mama yewe mbabarira sinzongera sigaho umukobwa ntasoni mana yanjye we urabona ukuntu uhohotera abana b'umubyeyi mwese muteye muturuka he kandi nugutubwe kuko mukobwa mundeke namwe muri ababyeyi umusonga afite kubera izingegera mwe ntimubuze ariko abana bawe wibikingegera mukobwa Devo ubu wibagiwe ko mu minsi ishize baje wawe mu gikoni bakakwiba ko wagize imbabazi ukambabarira urumva Nadine abiri bugende bite bagiye no kwiba kwa Nadine se kandi genda rengana nawe nagiye nikaze dore ko kanura nk'ingunzu yafashwe mu mushibuka wakigorya ubu Nadine nandega bakanca amane ndayavanayo ariko rero wimutuka gutwe mukobwa reka gutuka abana ubwo buguru bwawe wirirwa ubungana mu mudugudu wose ushaka ko bibagiwe hanze ugahita ndabugukiza maze none se wa mubyeyi we k'umwana yakagombye kuba ari mu ishuri ukaba wararimukuyemo azabuzwa n'iki kwirirwa azerera yegora wumva amakosa ari yakaze na Muzara cyangwa nawe na Pascal mwavanye abana mu ishuri kuzerera no kwiba n'ingaruka z'uko abana banyu batari ku ishuri rwose none muragira ngo ngire neza mbajyane mu ishuri nta bushobozi mfite wivuga utyo mukobwa ni inshingano z'umubyeyi kohereza umwana ku ishuri kandi n'uburenganzira bw'umwana kugira ngo kwiga muri abaturanyi murabizi Pascal yarantaye antana abana bato n'abakuru antari bwo nkibyara mbazwe ntafite n'imbaraga ngo nkore ubu nibwo navuga ko maze gutora agatege ndimo kugerageza gushakisha uturaka ngo ndebe ko nababonera ibyo barya none namwe ngo amashuri icyo ugomba kubanza gukemura ni ikibazo ufitanye na Pascal. yego shyaka mukobwa nawe na Pascal bagomba kubanza gukemura ibibazo bafitanye mugafatanyiriza hamwe gukorera urugo rwanyu mugashakira abana banyu ibyo bakeneye byose ngo bige neza harimo kubagaburira kubagirira isuku no kubashakira ibikoresho bakeneye ngo bajye ku ishuri nibitaba ibyo rero abana banyu barahinduka inzererezi neza baba abajura ubafasha birukeho n'imijugujugu cyane rwose ese ubwo uzi ko ibyo byose bishobora kubaviramo kubura ubuzima mukobwa burada nese ubundi usigaye uba hano Patrick oya da ndumukiriye iki cyayi nsanganye ndakiguze hano kwa Nadine restaurant. Nadine wose ari hehe wa ndashaka amandazi nshyira buzukuru banjye bambwiye ko ateka amandazi aryoshye cyane yego ko Nadine Nadine ntaho ari nyirabazo yagiye rero yagusigiye se uburenganzira bwo kumucururiza ra reka da ngaho re none se uko nashakaga amandazi koko ariko mama naho yagiye Patrick uravuga iki bindeme utinya ko ntawe yagiye yewe mwa ari hehe hariya inyuma y'urugi ako kana karakubeshya nyirabazo nabyumvishe yewe yakubonye arahunga kuko bavuga ngo wotera umwaka bisubiremo neza Shandeme yewega mbe mwaramuse mukecuru ngo mwanshakaga mvira mu nzira nigendere se nyine nta soni koko Nadine nawe usigaye uri mu bantu birirwa bansebya ini nyaruremba koko oya nukuri nyirabazuru ngwino ngo amandaza no kwa Nadine ni kwa mukunda abantu pe kandi umukiriya ni umwami pe oya Nadine uri umwami kazi oya Nadine banza usobanure neza ibyo uyu mwana avuze narabyumvishe
ceceka aho ngaho funga uwo munwa wawe nyirabazungu ino rata wigurira amandazi ureke uwo muhungu wanjye w'igicucu wikwita umwana igicucu kuko azi ubwenge aravuga ibyo azi kandi yabumvanye ase nyirabazu ubwo ko ntuzi ko abana bavuga ibyo babonye nyirabazu amafaranga y'umuteramwaka mbisanya ajyana ahandi nadimbisa rwose oya rwose mbabara pe ni ukuri ngwino unteze imbere nta faranga na rimwe nsubiza inyuma ni ukuri ngwino yamwe oya shawe ndekuragi wabaye uretse gato sha none se ubwo uzi ko nyuze hano mu rwego rwo kwishakira ibitotsi ibitotsi guteze numvaga ngukumbuye cyane kiri ku buryo rwose numvaga ntari butahe ngo ndyame nsinzire none urashaka kunkora imbagara rero ndiyangiye maze ariko rero nawe uko ni ugukabya rwose umuheberano w'iminota ine yose we ubu noneho wakwicara umutima wanjye uratuje kandi urakeye aha kandi ubu nimvuga ngo nari ngukumbuye cyane uravuga ngo ndagukopeye cyangwa ndakwiganye niba atari uko bimeze se niki kigaragaza ko ariko byari bimeze kiri ko njye mbigaragaje nkanga gutaha ntanyuze hano ngo nkurebe ngaho mbwira nuko ninanywa akazi kenshi cyane bigatuma ntaguhamagara ariko nashyize nimero yawe muri telefone yanjye inshuro zirenze 3 najya kuguhamagara muri ofisi yanjye hakinjiramo abantu nkabura uko nguhamagara abo bantu batuma gutampamagara si ubwo baranshakira amahoro koko barayagushakira cyane sho bagira ngo uze kunyirebera hano iwanjye nkuzimanira iki se mukobwa mwiza ugiye he kugira icyo nkora urumva nazi wawe koko nkicara nk'agaseke kandi nzi ko n'ubundi nta mukozi kiri karame yagiye ko mbona ibyo wawe byahindutse se we aha urantunguye pe uzi ko wagira ngo ufite umukozi we akazi nazaga gukora hano kose ndabona gasigaye gafite umuntu ugakora reka nta mukozi mfite da none se ubu niwe usigaye uri kuri ordire gutya ku buryo ujya ku kazi wogeje amasahane n'ibikombe ku buryo ahantu hose hari isuku kiri ubwiye ko ari njye naba nkubeshye rwose ariko nanjye ndabaza amenyo y'inkoko ndeba umunwa pe ubu se nyiriye sharupe si usigaye abikorara wabimenye rwose ni wa mwarimu kazi ngo nireyo ariko kiri ubundi ubwo uteye ute koko urabona uko ubimbwira utuje nkaho nta kibazo gihari ubundi si ikibazo kiri hege uwo nkunda uramuzi kandi nawe uriyizi niba ari uko bimeze rero vana reya mu nzira areke gukomeza kuza hano iwawe nkaho ari we rwose agiwe bigira intambara shahaye mvana ukuboko ku rutugu se nyine kiri kuko ngiye rwose yamu serious kuko se urakomeje we yewega ntasanze mu gikari ishyaka ndabona rwose ufite inka nziza cyane mba nahitayeho rwose dore iri hafi no kubyara biragaragara rwose shyaka ndakumva mbese nkubwire ngo urantunguye nkubwire ngo urantangaje nkubwire ngo iki koko ndatekereza ko ari ubwa mbere uje ahangaha iwanjye niko bimeze rwose ni ubwa mbere ubundi duhurira mu muganda cyangwa se mu nteko y'abaturage rero nje hano nyine nk'umuturage uhangayikishijwe n'ubuzima bw'abaturanyi banjye rwose abaturanyi bo kwa ndetse kandi ishyaka abana babo rwose bafite ikibazo nyine ni abana bo kwa Pasikari uriya nyine Pasikari na mukobwa Jana muri make nje ahangaha kugutabaza nk'inshuti y'umuryango aba bana mperutse guhura na Bushombe ambwira ko ngo yabasanze ku mugezi bagiye kuroba si ukuroba gusa abana ntibiga abana birirwa bazirira mu mudugudu kandi icyo bahuye nacyo cyose rwose bahita bagihitana hariba rero kwiba gusa ikindi abo bana nta mahoro bafite mu rugo iwabo kwiba biterwa n'uko bashonje ikindi barakubitwa pe iyo hagize ubarega kuri mukobwa Jana arabahondagura hafi yo kubanogonora urakoze ko mpaye makuru ishyaka ni ukubikurikirana rwose nk'ushinzwe uburenganzira bw'abana kuko nimudatabara barabura ubuzima pe ndabyitaho ishyaka kandi rwose ndanabwira mugenzi wanjye turebe uko twagera kwa Pasikari ikihutirwa ni ukubasubiza mu ishuri mukanaganiriza mukobwa Jana akagereka kubahohotera abakubita kandi atigeze anabagaburira niko bimeze rwose tuzamwegera tumubwira ko guhanisha umwana ibihano bibabaza umubiri n'umutima atari byo bituma agira imyitwarire myiza cyangwa atanasubira mu ikosa yakoze cyane rwose ahubwo bibagira ibikange bagatinya ababyeyi babo bishobora no gutuma umwana ata ishuri hakava mu muryango akajya kuba inzererezi bitera n'umwana kwigunga akiheba uwiga akanatsindwa no mu ishuri abo Pasikari y'iryo shuri ntibaririmo ahubwo mbona mukobwa Jana azabica cyane rwose ahubwo n'izo nkoni zishobora kubaviramo ubumuga cyangwa urupfu utabara rwose injira ntabwo hakize
urajya he Rope? nje gukuraza mama. Oya Rope, subira mu cyumba cyawe rwose uryame mwana wanjye. Reka. Mama umeze neza? Yego meze neza nta kibazo shiri. Wibeshya nakwitegereje mama, ndabibona ko ufite ikibazo rwose kandi byose ni wowe. Njyewe se gute kandi? Iyo udashwana na nyogokuru mwari kuganira ukamubwira uko wiyumva akakugira inama, none dore ntufite ubwira. Humura rwose sinabura uwo mbwira ndamutse numva ari ngombwa ko hari uwo nshaka kuvugisha. Mama wasabye nyogokuru imbabazi koko mukiyunga hakiri kare. Uyu mwana ara Rope. Karame. Urumva utihangayikisha ku busa koko? Kukiri umwana kucyumva wakwivanga mu bibazo by'abantu bakuru. Mama ngenda gukunda cyane rwose kandi sinshaka kukubura. Erega nubwo unyita umwana ndi mukuru nakugira inama mama. Ni numva ari ngombwa ko rwose nkugisha inama nzabikora sibyo? Mama, Karame. Inama ya mbere nuko wiyungana nyogokuru. Rwose amakimbirane yanyu ni ikibazo gikomeye. Ari wowe ntiwishime. Ari na nyogokuru nawe nuko. Ubusenge murumva nzabigenza nte koko? Rope. Karame. Ndavuze ngo njya kuryama. Utuze rwose nta kibazo gikomeye mfite. Urumva? Allo? Yes agiye umeze chérie. Meze neza. Aho ntiwibeshye kiri. Nibeshye gute? Ukamuhamagaye washakaga guhamagara undi muntu. Ninjye ubajije ngo meze ute sheri? Yes. Ongera urebe neza ushobora kuba waruhamagaye rero ukibeshya ugahamagara njyewe. No. Urumva nakwitiranya na Leya koko agiye. Niwe nari mpamagaye rwose ngo nkwifurize ijoro ryiza. Cyangwa sha ntugishaka ngo uhamagara mbere yo kuryama we. Ubwo ko ntikwaba ari ukunyiyama kugira ngo no kujya ngo uhamagara agiye. Anyisa anyuzwe n'ibisobanuro Chris amuhaye, ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Ni naho rero turangije amakuru yacu kuri no kabiri genekereje 26 z'ukwa gatanu 2026. Twabwiye ko abajejwe amagara y'abantu muri Ituri batorohewe mu rugamba rwo kurwanya ikiza ca Ebola kubera benshi mu bafashwe n'indwara babanza kwirukira abavuzi kama, aho ubu bamwe muri bo bariko barandura Ebola kuko bavura abashobora kuba barafashwe n'iyo ndwara kandi ataburyo bwo kwikingira abafise. Muri Senegal, Ousmane Sonko arutse gukugwa n'umukuru w'igihugu mu banga y'umushikanganje wa mbere yatowe kuba umukuru w'inamashinga amateka y'iki gihugu. Igisirikare ca Iran naco kivuga ko gifise uburenganzira bwo kwivuna nyuma yuko Amerika isubiye kugaba ibitero ico Tehran ivuga ko ari ihonyagwa ry'amasezerano y'agahengwe. Amakuru yarahagariwe na Latifa Mutesi mu hinga bw'ivyuma ari Davis Mwasaru. Bana bankuki nabashikirije nkabanda bipfurije kuranirwa aho muherereye mu mpande zitandukanye z'isi.